Bwana Aimable Karasira uzaramba yinjiye mu cyumba cy'urukiko rukuru mu rugereko rwihariye ruburanisha ibyaha byo ku rwego mpuzamahanga n'ibyambuka imbibe, aboshye n'amapingu ku maboko, afite amadosiye yifashisha aburana ndetse na Bibiliya mu ntoki. Imiburanire ya none yongeye kurangwa n'amagambo akomeye yo kwibasira inzego zitandukanye. Impande zombi zatinzeho cyane ni raporo ya muganga Arutira Rukundo Muremangingo w'indwara zo mu mutwe mu bitaro bya Ndera. Ni raporo impande zombi ziburana zitemeranyaho. Raporo ya muganga itangira igaruka ku mwirondoro wa Karasira, ikavuga ko yagizweho ingaruka zikomeye na jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Raporo umwanditsi yasomye mu ruhame yakozwe hagati y'itariki 27 z'ukwezi kwa kane n'itariki 4 z'uku kwezi kwa gatanu. Ni raporo ubwunganizi bwa Karasira buvuga ko yakozwe na muganga uhagarariye abandi mu bitaro bya Ndera bivura uburwayi bwo mu mutwe. Gusa muganga Rukundo Muremangingo avuga ko Karasira akeneye guhabwa ibitaro akavurirwa kwa muganga yitabwaho n'abaganga batandukanye. Uyu muganga akavuga ko igihe yashakaga ko Karasira yitabwaho n'abaganga yahise yikubita sohoka mu bitaro bya Ndera n'amahane menshi. Umunyamategeko Evode Kayitana wunganira Karasira akavuga ko no kuba yaranze ko abo baganga bamwitaho ubwabyo bigaragaza ko afite uburwayi bwo mu mutwe. Iyi raporo ya muganga Rukundo Muremangingo iyongera kuyakozwe mu 2021 na muganga Chantal Murekatete wo mu bitaro bikuru bya kaminuza CHUK, igaragaza ko Karasira ashobora kuvuga ibintu atatekereza ariko uburwayi bwe butaramwambuye ububasha bwo gutekereza neza. Yaba Karasira n'abamwunganira mu mategeko bavuga ko raporo ya muganga Muremangingo yayikoranye ubwigenge, nubwo ku mwuzo wa mbere bari bafite impungenge ko azayikora nabi. Urukiko rwabajije icyo bavuga ku kuba iyi raporo yarakozwe na muganga umwe kandi rwarategetse ko Karasira azasuzumwa n'abaganga batatu. Kayitana yavuze ko ibyo bifuzaga byose muganga yabisubije, byari ukugaragaza niba koko arwaye mu mutwe, aho uburwayi bwe bugeze, niba akora ibintu atatekerejeho kandi buri gihe. Avuga ko kuba raporo igaragaza ko ahora n'agahinda gakabije ndetse n'ubwoba, akavuga amagambo akomeretsa ubundi anatukana, byose bituruka ku burwayi bwe. Ahawe ijambo Karasira yavuze ko icyamuteye gusohoka mu bitaro bya Ndera ari uko yahabonye maneko ifite imbunda ntoyo mu bwoko bwa masotera. Yavuze ko yajyanywe Ndera bamurindisha abacungagereza bafite imbunda. Umucamanza mubajije niba hari icyo bimutwaye nk'umuntu ufunzwe. Karasira asubiza ko bigoye kuryamana n'umuntu azi ko ari umuhiga. Yabigeranije n'umuntu wacitse ku icumu waba ari gufashwa n'intera hamwe. Ashingiye ku ngingo z'amategeko, Kayitana umwunganira yasabye ko Karasira yazagirwa umwere, na cyane ko abaganga bamaze kugaragaza ko ari umurwayi wo mu mutwe. Uregwa asaba ko urukiko rwamufasha ntakomeze guhangayika. Ukwiheba horana muganga muri raporo ye avuga ko bituma Karasira adashobora gutora agatotsi. Ku rundi ruhande ubushinjacyaha buvuga ko raporo ya muganga Muremangingo Rukundo ibogamiye kuri Karasira. Buravuga ko yayikoze ari umwe kandi nta ndahiro ye igaragaraho, bityo ko bihabanye n'iby'urukiko rwari rwategetse. Bwasabye ko iyo raporo yateshwa agaciro kandi muganga wayikoze ntazongere kugaragara mu itsinda rizavura Karasira. Ubushinjacyaha burasaba ko Karasira yazitabwaho n'abaganga baturuka mu bitaro bitandukanye. Karasira yatse ijambo abwira inteko iburanisha mu magambo yati, baba mwebwe, baba bacungagereza, zaba za maneko, yewe n'ubushinjacyaha, mwese muri bamwe mutandukanira ku myenda mwambara gusa. Umucamanza Bwana Antoine Muhima yasabye abamwunganira ko bajya bamufasha akagira imyitwarire ikwiye mu rukiko. Ati nubwo harimo ibibazo by'uburwayi, hari icyubahiro Karasira agomba urukiko. Karasira yasabye kujya mu bwiherero, avuye yabwira umucamanza ko ibivugirwa mu rukiko birushaho kumusunikira mu gukora ibyaha. Yahisemo kwisohokera. Ageze hanze y'icyumba cyaberagamo iburanisha, abacungagereza bamushyira intebe yo kwicaraho arayanga. Ubundi arangwa n'amagambo menshi yiganjemo ibitutsi ku buryo amwe muri yo kuyasubiramo bigoye. Byarangiye baba bacamanza, ubushinjacyaha n'ubwunganizi mu mategeko bashobewe basubika iburanisha. Evode Kayitana umwunganira avuga ko biganye mu cyahoze ari kaminuza nkuru y'u Rwanda kandi ko Karasira yarangwaga n'ikinyabupfura, ko ahubwo ibyo ari gukora bishingiye ku burwayi bwe. Aimable Karasira uzarambarirwa ibyaha byo guhakana no guhishingiro jenoside, gutangaza amakuru y'impuha no gukurura amacakubiri mu Banyarwanda, ibyaha bikomoka ku biganiro acishaga ku muyoboro wa YouTube, byose arabihakana. Akavuga ko atahakana jenoside yamugizeho ingaruka. Avuga ko icyo agamije ari ugushaka ko icyo yita ukuri kwajya hagaragara. Umucamanza azafata icyemezo ku wa gatatu w'iki cyumweru. Bagira ubusa, Ijwi ry'Amerika, Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda.